President Cyril Ramaphosa pasisa nawu wa swa vutshunguri eka mani na mani. Ntlhanu wa vahehliwe ka nandzu wa ku dlawa ka AKA va aleriwa beyili. Vaka hina lawa I mahungu ya ka SABC Xitsonga. Mina vito ni Madimukhosa Riperile. Holobye swa timali Enoch Godongwana u ri mfumo wu na kungu ro kuma mali ya ku fambisa mpfuno wa swa vutshunguri eka mani na mani NHI. President u sayine nawu wa NHI ePitori nhlikani wa namuntlha. Godongwana u ri ndzawulo yakwe yi ta tirhisana ndzawulo ya swa rihanyu ku kuma maendlelo ya kahle ya ku sungula ku tirha hi ku ya hi nawu wa NHI. Holobye wa swa timali Enoch Godongwana u ri NHI ku fana na minongonoko yin'wana na yin'wana ya mfumo yi ta seketeriwa hi timali hi ku tirhisa swibalo. Tiko ri ta tirhisa ndzindzakhombo wa rihanyo ra rixaka kumbe National Health Insurance ku va ri fikelela vuhlayiseki bya rihanyo ra misava hinkwayo. I nkwama lowu mfumo wu nga ta xava vukorhokeri bya nhlayiso wa rihanyo ra maAfrika-Dzonga ku va va kuma vutshunguri eka swibedhlele swa mfumo na swo ka swi nga ri swa mfumo. In the public health system, and we enumerated in a number of areas where we're putting money into and make sure that the public health system is also ready. We've also provided grants in support of the NHI. Holobye wa swa timali u tlhela ku mfumo wu ri karhi ku veka mali eka mpimanyeto ku endlela leswaku NHI yi kota ku tirha. Kasi nawu wa NHI wu tise ku avana ka mavonelo exikarhi ka vaaki a hi tweni matitwelo ya vaaki ya tiko mayelana na nawu lowu. NHI ati ku itakalela because hapa zwibadela huna zwithu zwinzhi na challenges. I'm not happy with the NHI bill because at this hospital there are a lot of challenges that we face. There are days where patients come and spend the whole day without being attended to. Zvingani thuso uri kono wana dzilafho. Zwibadela wada nga mo past 7 uswika nga past 4 usongwana thuso. Ndibona izvo achituva ready. I do not think the hospital is ready because even when we come here, we don't get medication. Most times we are turned back and told that there are no nurses and doctors. The president should not sign bills that he has not told us about. As citizens, we don't understand this thing. We do not understand the whole thing, and if we have to pay, we will be paying. I feel like I do not understand NHI, hence we should be educated so we can fully understand and then make informed decisions. President Cyril Ramaphosa u ri nawu wa mpfuno wa swa vutshunguri eka mani na mani NHI wu ta sungula ku tirhisiwa hi swiphemuphemu. President u sayine nawu lowu ximfumo eUnion Building ePitori nhlikani lowu. Loko a nyika xiviko emahlweni ka Palamente, Holobye wa swa rihanyo Dr. Joe Phaahla u vule leswaku ku tivisiwa ka nawu lowuntshwa swi ta susa mpingu lowukulu wa swa timali eka vunyingi bya maAfrika-Dzonga lava pfumalaka. Within our context, historically, healthcare costs have unfairly burdened most vulnerable members of our society for a long period. Families have faced agonizing decisions, sometimes having to choose between basic necessities and the necessary medical care. This reality does not align with our vision of the country where we envision citizens should enjoy a life to the fullest. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku nawu lowu wu ta pfuna swinene ku pfala vangwa ra ku hambana ka swa vuswikoti ni ku fikelela vutshunguri eka maAfrika-Dzonga. The NHI takes a bold step and a stride towards a society where no individual must bear an untenable financial burden while seeking medical attention. Ramaphosa u tlhela vula leswaku hi ku pasisiwa ka nawu lowu Afrika-Dzonga ri nghena eka nxaxamelo wa matiko yo tala lawa ya nga hluvuka lawa na wona ku nga khale ya karhi ya tirhisa nawu lowu. Nakona xiphiqonkulu a hi timali kambe i mafambiselo ya timali ku nga xiphiqo lexi a nga vula leswaku xi ta lulamisiwa hi xihatla. So we are not mad. We are not outliers. We are very much in line with what is happening in the global community.
The real challenge in implementing the NHI lies not in the lack of funds, but in the misallocation of resources that currently favors the private health sector at the expense of public health needs. That's where the problem is. Palamende yi ta hi langusa nakambe nawumbisi wa swa dyondzo bela bill ra vumbirhi mundzuku leswi ta endzhaku loko nawumbisi wu pasisiwile hi huvo ya swifundzankulu ePalamende kambe huvo yi endle ku cinca laha ni lahaya eka nawumbisi kusuka la komiti ya dyondzo ya Palamende yi ta ya yisa nawumbisi ku ya sayiniwa hi president leswaku wu va nawu ximfumo. Nawumbisi wo cinca milawu ya dyondzo le hansi lowu tivekaka tanihi bela wu vange ku avana eka mavandla ya tipolitiki nakona se van'wana va xungula ku teka goza ra nawu loko Palamende yo pasisa nawu lowu. Ehenhleni ka swin'wana swivangelo nawumbisi wu ta pfuna ku letela eka milawu ya matsariselo eswikolweni leswi nga ta pfuna leswaku van'wana va nga siyiwi endzhaku. Va tlhela wu letela milawu ya tindzimi eswikolweni. The change that is brought by the National Council of Provinces, as I said, it takes out the time frames, it takes out the engagement that would have been between the HOD and the school governing bodies in public schools, but allow the space completely to be dealt with at the school governing body stage and decide finally this is the policy, but should there be any other conflict that arises or issues practically in terms of admitting the learner, then the process is very clear now. Hambiswiritano, ACDP na DA a va pfumelelana na swona. Va ri nhloko ya ndzawulo ya tidyondzo ta le hansi hi yena a fanele ku teka swiboho swa matsariselo ni ririmi leri tirhisiwaka eswikolweni. We cannot, as a committee, not apply ourselves or show to the courts even, because this bill is going to go to the courts and it will be legally challenged. There is a number of flaws that has been made, even during the process in the NCOP, and this is now in front of us. We have not seen the NCOP report, how they have dealt with several of the submissions that was made. It would be a bit naive for us to behave as if we are seeing this bill for the very first time. And we continue, unnecessarily so, to threaten each other by the court routes, to say we will go to court, we will do that. But even in the beginning, Chairperson, that has been happening. It is important for us to make sure that there is in consultation with school governing bodies when it comes to admissions, and there's in consultation when it comes to language policies of schools with school governing bodies, because they've got a vested interest for their children. They are the ones that are elected by the parents, by those particular communities, to represent them and make sure that their children get good quality education. I wish this portfolio committee to protect the bill from being held back, Chairperson. The bill should see the light of the day with the minor changes it had gone through. Palamende ta langutisana na wumbisi lowu mindzuku. Ntlhanu wa vavanuna lava hehliwaka hi ku dlaya Keenan aka Forbes na munghana wa yena Tebelo Tips Mutswane va tsoniwe bail hi khoto ya le Durban. Lava ntlhanu va khomiwe hi nyenyenyana lembe leri. Aka na munghana wa yena va dlawe eDurban lembe leri nga hela. Ku ya hi vulavisisi bya tiqingho, lava ntlhanu va vuriwa ku va va landzelele aka kusuka erivaleni ra swihahampfhuka ra King Shaka eDurban ku ya laha a nga dlawa kona. Muavanyisi Vincent Hlatswayo u byele khoto leswaku vumbhoni lebyi nyikiweke khoto lebyi katsaka swifaniso swa CCTV, tinqingho na tirhekhodo to landzelerisa mimovha ti kombisa swiphemu swa mihehliwa wun'wana na wun'wana eka ku dlaya. Khoto yi twile hi laha tirhekhodo ta tinqingho ti kombisaka hakona ndlela leyi xikungu lexi nga humelela ha yona, tanihileswi muhehliwa a landzeleleke aka kusuka erivaleni ra swihahampfhuka ra King Shaka International Airport ku ya ehotela a nge se n'wi landzelela egondzweni ra Florida laha a nga duriwa etlhelo ka munghana wa yena Tebelo Tips Mutswane. It is the evidence of this witness that applicant 1 is placed at the scene of murder at the time of the commission of the murder. He was also placed at the spot where the firearms were collected before the murder was committed. He is further placed at the spot where the firearms were delivered after the hit.
In the respect of applicant 2, the witness states that there are witness statements that implicate applicant 2 and place him at the scene where and when the white Mercedes-Benz were picked up at Jacob's off-ramp before the murder was committed. Waveni wo ale ku nyiketa riqingho ra yena eka ntlawa wa vulavisisi loko muavanyisi a nyika vuavanyisi u te swi ta va swi nga tshamisekanga loko va ntshunxa hi beyili u ri khoto yi kume leswaku vahehliwa va na nandzu lowu va fanelaka ku wu hlamula. It is therefore the finding and the order by this court that in the circumstances bail is refused in respect of all five. Muavanyisi Vincent Hlajwayo u ri muhehliwa wa vunharhu Eddie Miyeza u endle xikongomelo xo fana. Mfumo wu tsandzekile ku veka Miyeza eka ndhawu ya vugevenga kambe ku hehliwa leswaku u nyike matlhari yo dlaya lawa a nga kumeka a ri na wona ekaya ra yena eUmlazi. Mhaka leyi hundziseriwe emahlweni eka siku ra vunhungu ra Mhawuri ku ya emahlweni ku endliwa vulavisisi. Hi yisa emahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Komishini ya Nhlawulo IEC yi ri yi lulamerile ku ya votisa maAfrika-Dzonga lava nga le ntsungeni wa malwandle. Vaakatiko lava nga handle lava nga titsarisela ku nhlawulo va ta ya vota hi Wavuntlhanu na Mugqivela ku ya hi ku hambanahambana ka matiko. The international segment of the voters' roll for out-of-country voters has 56,696 voters, but the total expected to vote is 76,000. IEC yi ri lulamerile ku fambisa nhlawulo wo tshunxeka wo lulamani wo rhula eka maAfrika-Dzonga lava nga ta vota ematikweni mambe hi Ravuntlhanu ni hi Mugqivela. Missions with a work week from Sunday to Monday will vote on Friday the 17th, and the cities are the following: Algiers, Amman, Cairo, Damascus, Jeddah, Kuwait City, Ramallah, Riyadh, and Tehran. So those cities and our diplomatic missions will be operating the voting process on Friday, whilst missions with a work week from Monday to Friday vote on Saturday. Vavoti lava va vula leswaku va tsake swinene. Hey, it's Manny here from Sydney, Australia. I'm looking forward to casting my vote down in Canberra. Hi, my name is Erica, checking in from Portugal. This Saturday, I will be making my mark in Lisbon. Hi, my name is Malaika Cruiser, and I will be voting and volunteering in Warsaw, Poland. Get in your vote. Lots of people are making their way via Swindon with the use of buses, for instance. And, you know, we'll be there. It's about getting that one vote in. IEC vula leswaku ku na mihlangano ya 160 leyi nga na 5,000 vaveki va tihlo va laha tikweni ni vo huma ematikweni mambe lava nga ta langutela nhlawulo eAfrika-Dzonga. Kwalomu ka 15 wa mihlangano ya valanguteri ya matiko mambe ku katsa na African Union, nongonoko wa the Carter Center Democracy na yin'wana. Just three, and this is of CAF. The AU is former President of Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta, and the ISA mission will be led by former President Goodluck Jonathan, and the Electoral Commission's Forum mission will be led by the chairperson of the Commission of Zambia. Hi le tlhelo huvo ya nhlawulo yi vula leswaku ku languteriwe nhlayo ya le henhla ya vavhoti eLondon laha ku tlula 24,000 wa vavhoti va nga ta vota. IEC tiyisise leswaku xitichi xo votela xi ta tirha hi siku ra 18 ni ra 19 n'hweti leyi.
Mbuyelo wa nhlawulo wa lembe leri a wu ngo to cinca ntsena mfumo kambe wu ta va na nkoka swinene na laha tiko ri nga ta kongoma kona hi tlhelo ra ikhonomi. Leswi ku ya hi tikhampani ya swa timali ya Momentum yi ri nhlawulo lowu taka wu ta ya hi ntsakelo wa van'watipolitiki ku teka swiboho swo tika kambe leswi nga ta pfuxa ikhonomi ya tiko. Nhlawulo wa nan'waka wu nga ha tswala mfumo wa mavandla ya nhlengelo leswi nga ha va ka matimu eAfrika-Dzonga, naswona hi mhaka ya leswi ku ni swivilelo mayelana no tsekatseka ka xiyimo xa tipolitiki eka nkarhi lowu. Xiyimo xo biha xa ikhonomi, ku tima ka gezi, ku pfumaleka ka mintirho hi swin'wana swa mintlhontlho leyi velerisaka hi ku karhi ku yiwa eka nhlawulo. The uncertain political climate casts a long shadow on the economy and has acted as a major constraint for investment prospects in the country for the better part of a decade. An evolving political spectrum and economic projections underscore a nation in flux. Mutivi wa tipolitiki Dr. Ralph Mathekga u ri loko ku ri a swi kotakala nhlawulo lowu a wu fanele wu yimisiwa leswaku ku lulamisiwa swin'wana swa swiphiqo leswi nga kona laha tikweni. I have a sense that I wish we could pause a little bit, attend to a lot of problems, electricity, get the economy going, resolve these things and get to a point where maybe we are calm and we can have elections. Looking forward, the local elections are just around the corner. We will hopefully also have some more insights in terms of the first round of interest rate cuts. South Africa and our global markets are both in a conundrum with regards to when and to what extent interest rate cuts will happen. Nhlawulo u ta va kona hi siku ra 29 n'hweti yaleyi. Ka ha ri na swiphiqo eka mphakelo wa mati eMalahleni exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Vaaki va ri minkarhi yin'wana va kuma mati lama nga basangiki naswona mati ya tshamela ku famba etipompini. Namuntlha vandla ra Rise Mzansi ri macheria eka masipala wa eMalahleni. Hambiswiritano a va swi kotanga ku nyika masipala tsalwa ra swikoxo swa vona. Va hehla leswaku masipala wu ala ku amukela tsalwa ra swikoxo. Vaaki lava va hlundzukile va ri ku na swiphiqo swo tala swa mphakelo wa vukorhokeri eka ndhawu ya vona. Va vula leswaku mphakelo wa mati ya thyaka na ku tsemiwa ka mati se yi tshamelo maxelo. They take them from streams, then they come with it with JoJo tanks and give them to us, and they are not clean. Sometimes we suffer from diarrhea, yes, because of this water. And they're also selling water for communities, and only for those who are paying, and only for those who have tanks. What about us who don't have tanks? Balava ku cinca. Rena le bothata ba metsi. Ha re no metsi no. Roads are not proper. We got sewage spillages where we are staying. Rise Mzansi va kunguhate ku macha va eka masipala wa eMalahleni kambe va byerile leswaku swivumbeko hinkwaswo swa ku kavanyeta matirhelo swi yimisiwile ku fikela ku hela nhlawulo kambe vandla ri nge siveki. Vamachi va eposweni leyi nga kusuhi ni tihofisi ta masipala. People have a hunger for a new message, for a new politics, and for new leaders. And we remain confident that after the election in 2029, we will have representatives not only in the National Assembly, but in several provinces across South Africa. Vana ri vula leswaku ri ta vuya endzhaku ka nhlawulo naswona timhaka leti nga tlakusiwa i ta nkoka leti lavaka ku lulamisiwa. Masipala wa eMalahleni a wu kumekanga ku ta angula hi mhaka leyi. Randi tielerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar 18.35 cents, pondo i 23.20 cents, euro i 19.90 cents, kasi pula ya Botswana i 1.85 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,368 i ounce.
platinum i $1,049 i-ounce, nxavo wa oyili yimbisi i $81.82 hi mphongolo. Xipano xa Mamelodi Sundowns xi kongoma eka tshova rikhodo ya mikutlunya yo tala ku tlula tinguva hinkwato eka matimu ya PSL. Sundowns a yi setluriwa kusukela loko yi sungule PSL, naswona va salele ntsena hi mitlangu yinharhu ku va nguva yi fika makumu. Loko vo hlula mitlangu hinkwayo leyi nga sala, va ta va hlurile nguva hi 80 wa mikutlunya. Yalawa i makumu ya mahungu ya namuntlha. Vukosi Mathonsi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. riperile a langutisile leswaku maxelo nene namuntlha ya hi khomele yini kona eka madyambu ya namuntlha ta khanusiro mpfula leyi nga ta va yi ri kona ka mitakhanusiro mpfula yo vevuka kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo na tindhawu tin'wana ta kona kwala Gauteng ku ya fika na kona kwala Free State, kambe ka tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape ku ta khanusiro mapapa lama nga ta ma ri kona ku fika kona kwala Cape Town, lama nga ta khanusiro mapapa ku fika ka tindhawu tin'wana ta kona kwala Eastern Cape, kambe na Richard ta va khari emahlweni kona kwala Northern Cape xikan'we na kona kwala tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape, kambe kona Eastern Cape na kona Richard ta ri khari emahlweni ku ta khanusiro mapapa lama nga ta ma ri kona xifundzeninkulu xa le Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga ta khati emahlweni eka siku ra mundzuku, kambe kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khanusiro ku saseka loko hi langutisa kona kwala Carltonville kona kwala va Bronkhorstspruit xikan'we na kona kwala Pitori ta khanusiro ku hisa loko hi langutisa kona kwala Joni leyi nga ta khanusiro kona kwala ka 25 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku langutisa maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala Thabazimbi xikan'we na kona kwala Lephalale, Bilavila ta khanusiro maxelo saseka, kambe kona kwala Giyani ka Maphata ta khanusiro maxelo mo saseka kona kwala ka 27 xikan'we na kona kwala Phalaburi leyi nga ta khanusiro kona kwala ka 25 26 xikan'we na kona kwala Bakersfort maxelo ta khanusiro ku saseka eka siku ra mundzuku, kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku hisa Sikhukhuza xikan'we na kona kwala Mbombela ku ri maxelo saseka loko hi langutisa na kona kwala Maxixing, kambe kona Emelo maxelo ta khanusiro ku ya ehansi kona kwala ka 23 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku langutisa maxelo saseka na kona loko hi langutisa kona kwala Ladysmith, Vryheid xikan'we na kona kwala Richards Bay, kambe Ulundi maxelo ta khanusiro ku hisa kona kwala ka 30 wa ti-degree, xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku langutisa maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala Graaff-Reinet ku ta khanusiro maxelo saseka na kona kwala Vakomani, ku maxelo ta khanusiro ku saseka na kambe loko hi langutisa kona kwala Mthatha na kona kwala va East London maxelo ta khanusiro ku saseka kona kwala ka 32 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape ta khanusiro ku hisa loko hi langutisa kona kwala Clan Williams xikan'we na kona kwala Cape Town na kona kwala Hermanus maxelo ta khanusiro ku va yi ri ehansi, kambe va George maxelo ta khanusiro ku kufumela kona kwala ka 24 na 26 wa ti-degree, Beaufort West ta khanusiro maxelo saseka na kona eka siku ra mundzuku, kambe Kimberley xifundzeninkulu xa le Northwest xa le Northern Cape ta khanusiro maxelo saseka ku hisa loko hi langutisa kona kwala va Kuruman xikan'we na kona kwala Appington, kambe Sutherland ta khanusiro maxelo ku kufumela kona kwala ka 24 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Free State ku hisa loko hi langutisa kona kwala va Sasolburg kona kwala va Frankfurt xikan'we na kona kwala Bethlehem leyi nga ta khanusiro ku hisa kona kwala ka 26 wa ti-degree, kambe xifundzeninkulu xa le Northwest maxelo ta khanusiro ku saseka na kona Tosca xikan'we na kona kwala va Vryheid, Taung ta khanusiro maxelo saseka xikan'we na kona kwala Potchefstroom na kona kwala Klerksdorp, Rustenburg ta khanusiro maxelo yo hisa na kona. Hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.